Stonotenisarke Novog Sada odbranile su titulu prvaka Srbije, pošto su slavile na završnom turniru održanom u Novoj Beogradskoj vizuri. Umesto standardnog play-offa po principu domaćin-gost na 2 dobijena meča, Stonoteniski savez Srbije odlučio se da organizuje skraćeni format u vidu završnog turnira. Aktuelne šampionke su prvog dana bile ubedljive protiv gradskih rivalki Panonije 4:0, a potom su dan kasnije u finalu pobedile sa 4:2 Josip Kolumbo iz Niša. Tako je Novi Sad osvojio 3. zastupnu, a ukupno 5. šampionsku titulu u posljednjih 7 godina. Inače, gledate detalje pre samog početka finala i pratit ćete odmah na početku i prvi susret u kojem su se sastale Lupulescu i Vejnović. Devojke iz Novog Sada nastupaju u žuto-crnoj kombinaciji, a devojke iz Josipa Kolumba iz Niša u plavim dresovima. Sada ćemo samo da se podsjetimo šta se sve tu dešavalo u polufinalu. Dakle, prvi susret polufinala play-offa u Beogradu, branilac titule Novi Sad lako je rešio svoju korist sa ubedljivih 4:0. U meču koji je trajao 2 sata, Novi Sad je prepustio samo 2 seta Panoniji. Sudar dve najbolje igračice oba tima desio se odmah na startu. Sastale su se Izabela Lupulescu na strani Novog Sada i Aneta Maksuti na strani Panonije. Neizvesno odmeravanje snaga Izabela je na kraju rešila u svoju korist rezultatom 3:1. Boje Novog Sada u sledećem meču branile Tijana Jokić, a Panonije Dragana Vignjević. Jokićeva je rutinski odradila posao sa 3:0 za povećanje prednosti svog tima na 2:0. Usledio je susret 17-godišnje Radmile Tominjak na strani branioca titule i Aleksandre Savić, igračice Panonije. Maestralnom igrom Tominjak je sve iznenadila i pobedila Savićevu bez izgubljenog seta. U tom momentu činilo se da je Novi Sad jednom nogom u finalu, da je stvarno tako potvrdila je Tijana Jokić, koja je u posljednjem meču pobedila Anetu Maksuti rezultatom 3:1. Polufinala između Josip Kolumbo i TSC otvorile su Monika Knežević ispred Nišlijki i Lila Kovač-Katona ispred TSC-a. Sigurno je bila bivša reprezentativka Srbije za vojstvo niškog tima od 1:0. Usledio je neizvestan okršaj između Anđele Menger iz niškog tima i Zite Mijatov David Hazi, igračice TSC-a, gde Menger nije uspela da izađe na kraj sa iskusnom protivnicom, tako da se došlo do izjednačenja od 1:1. Vojstvo TSC-u donela je Ema Rečko u trećem setu kada je pobedila Ivanu Vejnović. Na 2:2 u ukupnom skoru poravnala je Monika Knežević, koja je u četvrtom meču pobedila Mijatov David Zahi uz jedan propušten set. Usledila je rutinska pobjeda Ivane Vejnović nad Lilom Kovač-Katonom od 3:0, tako da je Josip Kolumbo u tom trenutku vodio 3:2. Međutim, Ema Rečko je u 6. susretu pobedila i izjednačila na 3:3, bila je bolja od Anđele Menger. Vrhunac neizvesnosti viđen je u igri parova, gde su sa strane tima iz Niša igrale Knežević i Vejnović, a sa strane TSC-a Rečko i Mijatov, David Hazi. Posle 5 iscrpljujućih setova pobedile su Nišlijke rezultatom 3:2. Vi dakle pratite sada i prvi susret finala, to je duel između Izabele Lupulescu, žuto-crna kombinacija, i Vejnović, pobeda prvotimke i reprezentativke Srbije koja nastupa za Novi Sad od 3:0. Ajmo.
Tako ide, tako, trening. Rangirane Lupulesku sada. Tako, to! Evo nas sada već u završnici prvog susreta finala ekipnog ženskog državnog šampionata u stolnom tenisu. Dakle, sastale su se, kao što rekao smo, Izabela Lupulescu s jedne strane, a s druge strane Ivana Vejnović. Izabela Lupulescu nastupa u žuto-crnoj kombinaciji, kao i sve igračice Novog Sada, a Nišlike nastupaju u plavoj kombinaciji. Dakle, to je bio susret prvog reketa Novog Sada Lupulescu i drugog reketa Kolumba Ivane Vejnović. Standardna senjorska reprezentativka Srbije i kandidatkinja za olimpijske igre Izabela Lupulescu rutinski dobila ovaj meč sa 3:0 po setovima 11:1, 11:5 i 11:8. Inače, meč igran u nedelju od 13 sati u Novoj Beogradskoj dvorani Vizura. Bila je jako velika vrućina s obzirom da zbog korona virusa koji vlada ovih meseci ne samo kod nas već u celom svetu nije bilo dozvoljeno uključivanje klima, međutim devojke su zaista to sjajno odradile i pružile, pored toga što su bili vrlo teški uslovi za igru, zaista sjajne partije. Dakle, posle prvog meča pobede Lupulescu nad Vejnović od 3:0 za vojstvo Novog Sada od 1:0. U drugoj partiji finala play-offa Super lige Srbije za stolnoteniserke snage su odmerile najbolje igračica Josipa Kolumba,
Jedna od najboljih u prvenstvu, nekada standardna reprezentativka Srbije Monika Knežević, plavi dres, koja je poznatija po svom devojačkom prezimenu Molnar, i najmlađa učesnica završnog turnira 17-godišnja Radmila Tominjak. Juniorska reprezentativka, koja inače 11. na evropskoj juniorskoj rang listi, dobila je prvi set i to prilično ubedljivo sa 11:4. Monika! Bravo! Dobro. Tako je, Monika. Bravo!
pišite rezultat. Imate dnevnicu. 1-0 za Novi Sad, tamo zapišite. 1-1, to piše. A 1-0 znači. To ne radi, taj telefon ne radi. A taj ne radi. Taj ne radi. Monika! Udri Monika, udri. Bravo! Ajde, Moni. Mi smo šampioni, Moni. Ajde, Moni! Ajde, Moni! Stavi trojku, stavi trojku. Ovo je bio on.
Jo. Drži lica, molim, drži. Do pobede, do pobede. Do devetke. To, bravo, molim. Bravo, molim, mi smo šampioni. Bravo. Ipak, iskusna Monika Knežević je promenila sistem igre u nastavku, menjala je rotacije, osujetila Radmilinu agresivnost i svela protivnicu na 2, 9 i 5 poena u naredna 3 seta za 1-1 u drugom susretu finala. Dakle, Tominjak Knežević 1-3. U trećoj partiji finalnog duela stonoteniserki Novog Sada i ekipe Josipa Kolumba iz Niša sastale su se drugi reket Novog Sada, inače standardna seniorska reprezentativka, nosilac dvostrukog zlata sa ovogodišnjeg seniorskog državnog pojedinačnog prvenstva Tijana Jokić, koja nastupa u žuto-crnom dresu, i očekivalo se da ona opravda ulogu favorita protiv trećeg reketa Josipa Kolumba, Anđele Menger. Svinja. Ajmo, plave, plave, plave. Bravo, bravo. Plave, 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 plave.
Ćao. Razliku, ajde. Dobro, Anđelo, dobro, Anđelo.
Ajmo Anđela, ajmo Anđela. Bliže stolu. Ipak, pratimo sada već i samu završnicu ovog meča, Rumunka iz Nikolinaca odigrala je maestralno. Jokićeva je vodila 9-6 u prvom i 10-8 u drugom setu, međutim Mengerova je preokrenula i sva 3 seta dobila na razliku za vojstvo svog tima Josipa Kolumba od 2:1. Dakle, posle 3 susreta,
Rezultat je bio 2:1 za Nišlike, to je bio treći susret u kojem je Menger dobila Jokić 3:0 i to je bio kraj prvog dela našeg izveštaja sa ekipnog stvarnoteniskog ženskog prvenstva koje je održano u nedelju u okviru završnog turnira, finalnog turnira u Novoj Beogradskoj hali Vizura.